Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring bade neraskeun tasrifan bangsa genep. Mangga. Mana pertelaanna naruba'i mazid fi warna sani anu dijieun dua bab mulhaq tilu tea. Bab awal wazana if'an la yaf'an lilu if'in lalan fahuwa muf'an lilun wa dzaka muf'an lalun if'an lilla taf'an lil muf'an lalun mauzuna ihron jama yahron jimu ihrin jaman fahuwa muhron jimun wa dzaka muhron jamun ihron jim la tahron jim muhron jamun. Alamat nama eta bae genep harapna kusabab ditambahan hamzah qoblal fa sareng ditambahan nun antara ain sareng lam. Bab sani wajana if'alal la yaf'alillu if'ilalaw wa fu'alilatan fahuwa muf'alilun wa dzaka muf'alalun if'alilla la taf'alilla muf'alalun mauzuna iksya'arra yaksyairu iksyirara wa kusya'riratan fahuwa muksyairun wa dzaka muksya'arun iksya'ira la taqsya'irra muksya'arun. Alamat nama eta bae genep harapna kusabab ditambahan hamzah qoblal fa sareng ditambahan jinisna lam fiil. Mana pertelaanna mulhaq ruba'i mazid fi warna sani anu dijieun tilu bab tea. Bab awal wazana if'an la yaf'an li if'in la'an fahuwa muf'an lin wa dzaka muf'an lan if'an li la taf'an li muf'an lan mauzuna islan ko yaslan ki islin ko an fahuwa muslanqin wa dzaka muslanqon islanqi la taslanqi muslanqon. Alamat nama eta bae genep harapna kusabab ditambahan hamzah qoblal fa sareng ditambahan nun antara ain sareng lam. Bab sani wajana if'an la yaf'an lilu if'in lalan fahuwa muf'an lilun wa dzaka muf'an lalun if'an lilla taf'an lil muf'an lalun mauzuna ik'an sasa yak'an sisu ik'in sasan fahuwa muk'an sisun wa dzaka muk'an sasun ik'an sis la tak'an sis muk'an sasun. Alamat nama eta bae genep harapna kusabab ditambahan hamzah qoblal fa sareng ditambahan nun antara ain sareng lam sareng ditambahan jinisna lam fiil. Bab salis wajana if'al la yaf'illu if'ilalaw wa fu'ililatan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun if'ila la taf'ila muf'alun mauzuna itma'anna yatma'innu itminana wa tuma'ninatan fahuwa mutma'innun wa dzaka mutma'annun itma'inna la tatma'inna mutma'annun
Alamat nama eta bae genep harapna kusabab ditambahan hamzah qoblal pa sareng ditambahan hamzah antara ain sareng lam sareng ditambahan jenisna lam fiil. Mana qaidahna rubai majid fi warna sani anu dijieun dua bab mulhaq tilu tea. Summa sudasiyu bi babi khamsa lakin sulasun mulhaqun min saniya. Summa sudasiyu bi babi khamsa lakin sulasun mulhaqun min saniya. Bangsa genep eta aya 5 bab anu tilu mulhaq tina 2 bab. Ihron jama iqsa arra islan ko iqansa saitma anna mulhaqo. Sakitu panginten palawargi tasripan tamat dugi ka 38 bab. Mudah-mudahan ieu manfaat ka jalmi anu meryogikeun sanes waktos urang teraskeun kana kiasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.